ایمیک تھوڑا اپنے ساتھ نزدیک. سوال اس طرح سے پوسٹ سوشل میڈیا اصل نبی اللہ تنظیم کل تنظیم کا نام کہ آماج دنیا ہے کل برادری کو زبان مبارک ایسے بات ہے وہی کریں گے گرامی زبان نہ صرف یا نہ تو ہم سوال جواب کس کا پتا کس نسل یا کس نظم کل کا بارے میں کہ گرامی زبان نظم زیادہ شاعری زیادہ شاعری گرامی زبان شاعری میں جلندر کئی کئی بولا عمود کی تصویر مصداق کرنا ہے گرامی زبان ضرورت کرنے سے تو سوال جو ہے کہ زبان و ادب ضرورت کرنے کیا تو ہم زبان کا مشکل کا یا زبان قوانوں کا جن مناسب ہے تو سوال میں کس کو جواب سوال کو کبھی نہیں جواب وہ بھائی کیا بتا گرامی شاعری کا برابر جو آئے ہے کہ گرامی شاعری زیادہ پسند ہے وہ صرف بندی کریں گے پتا سے فیصلہ کرنے میں بادشاہ ہر حوالے شاندار کے ساتھ ارے داسکا گرامی زبان میں فیصلہ کرنے میں رواج ہے اور داسکا صرف لا پڑا ہے ہر پڑا اور دوسروں میں بینک شروع کو سمجھ رہا ہے وہ داری کی پرسنٹیج چلی گرامی کو 80% شاعری مسئلہ ہے 80% اور دا پرسنٹیج جاکر ٹکے تھے نہیں ذاتی کی فارمولا اسپیشلی جب اگر تمام پیشن کری 70% افسانے سے 30% نہیں کوئی سوال 70% شاعری سے 30% 60% نہ کاری کو 30% لیکن ذاتی کی جو ہمارے ایکٹیویٹیز جو ٹیبل ورک کچھ دلیل تو ارجن شاعر زبان شاعر زبان میں بگا کے شاعر شاعر من سال الحمد معلوم ہے وراٹ معلوم تو دونوں بعض بیان مسئلے کے رات پر جو کرے گا اینو کا سنوں میں گاڑی ہے شاعر شاعر ایک شاعر ہے جار پڑے مسئلہ شاعر سمجھ کر دینے والے اینو کا سمجھا ہے کہ پھر نہ لیکن اچھا فرینڈ معلوم نہیں ہے کہ سب صاحب اللہ اور نظم کا بیان کرا تھا لیکن
ministro kata secretary ministro kata karo secretary kata kare kata secretary kata baru raji atau batuan minister jadi ministro kata secretary araf dengan mana masyarakat itu ada negara dari secretary itu dari itu perfect select person ada araf dari mana minister kata itu baru semua kami sudah lagi kami mendapat sana asisten karya enam perpuluhan dari beruji mana dalam salah dasar mungkin saya beruji और ऐसे उन्होंने दावे बेरोजगारी को मजदूरान जैसे बाजार में मतलब और व्यवसाय का शिक्षित नतीजा कार्य करें तो वो बाजू से अगर इदारा है कि आज से अपना दोस्त मार्ग से अनुरूपी इदारा से तो चालू रहता है शेख मसा के और उन्हें चालू बस की तरह सारे वो गाड़ी में शहरी में किया कार्य करें पंचमी को कार्य के दास बजाय या डिस्कशन कर सकते वो गाड़ी की शहरी की सलाह ला दिया है तो नरमी में दास और सनम का नाम करने के लिए वरना दिन मिली ना वरना दिन मिली लेकिन दिन का तमाशा वरना अभी दस्तावेज सब बड़ा वरना तो अफसाने का दिखता हाँ शेखा सर और वो कहते तर्जुमा सलमान लाइव के तर्जुमा करने की तैयारी और हम शायरी के किताब समझे वो हम सब लोग तैयारी बात शेख हमारे मैंने लगे कि मैंने पर्टिकुलर से हमारा बात के नाम उसको सिर्फ बातें हम सही दिन के आराम करना होगा